Koto Ajiok kalua kwa tatakaisa unikanyare. Akaisa kanyauni bon. Esalito jarete. Konye luche hapo tuotwa kata. Hapo tuipa jana kaluatwa. Kaya Ajiok luero kosie jarete. Kitutu boto atia kabolangin kangini diope. Miloni tedope ichunya kikanyauni. Kosodi miloni niuni. Aidaria ya pesike. General Eluelu ngesie baleve. So, abu ngajuke balua. Abu papa lo kudiringaraka ekabalo da doleni. Ogeta ejuka ke ngabongo kidete. Ngesa bongo kidete ngino lo janga yawo Nejaasi so. Otoma Aisumunet. Ana Aisumunet kitese so. Ngese apole juka ke nango. Imiloni na kwatara ke sakani. Menyana ingolo part payment. Na bala gitu na bala bati di bala di bala kaisari kede bali singina ni milioni di. Dikai. Kaje ipu itu ngai pledges. So geta kata okay. Berelu wena kedai geo to kedelu. Wena kedai kwe doje de amuno. Apolo kinitone grupu lo Ajiok Michael Outa Ngesie balebe, erokosi Ajiok idaritos, airika kino na Aisumunet, na isirigini luesa litos, imiloni na kwata ngona kaise unialukan, kabati ni lukumini yare, akwata kanyare keda kaisangon. Nara Aisumunet kangola jion, isirigini miloni nikan, kabati na kaisare. 1985 abong nito so 1986 ikamata hapo aso akisepolo iso era isa kwatata kaisona lukanyare itunga luya netani aso ageona oja ungene kere ara isole mai kunkunga office yanga a president tonine ejukuna do general elwelo abunera popokene bera sa kwa sekero okau ituko kiso general aitunga butena general da owanybe Nejaasi ten tonga do inyakar da general akirong na nyaka kinisbe anyongo da ka ko itunga do be ko da Nejaasi we president obongo kibe tonine elolo adol notor akani ni kosi kulepeki lo so site exirgin lo site exirgin watu bito se na balo inyo lo itunga Ngodia kedi okoke alo atwan Captain Douglas Ngodia ngesi abui turu noye president kanwa Etodoluna Aisumunet. I'm grateful that today the president has sent the general to give support of them of 250 million. It's a great honor for people of Ngora. It's a great people for Ngora. I'm grateful because I was one of the first people who began helping them in pursuing for their support from the president. I'm grateful that our effort has been fulfilled. Diopete koto maemedauna polo loit ngesie balebe joke dekelo abui jai kikesi aruchokini keda general Eluelu. Ne petai min tuana dumun ne petai sergin do to se millionit kede disbore no age wona automo kala je kala ero no chut do itonga ngun iche atwakata are namba ngon rai tonga lo poto lo mutu wa entara kwatata kisoni kanyare lo poto lo mutu wangena bongu ne twakati yare nya sakwata kisoni kedi kan ido automa kwata kisoni kedi kan akaisa kanyare kedi kanyare atwakata erai kwana ikala le jas kira kokyo kokede apusero tunga kaisa kanyo kanyauni bondo ipuwa ngunda ritunga lo etegata so sirgin bere ngara nyo anya kuna kesa abika ke na peta idarti no e oni bogapukan Naka TV East Abraham Lapu ko district lo Ngora.